Pamirsa kebudayaan Pinaka Tetamian sane patut kelestarian. Ring tengahing penglimbak teknologi miwah alikan zaman mejanten nanging pakibah majang Pulau Bali mangde sideng raksa kelestarian seni miwah budaya. Pinaka mawinan usaha nangyang rasa tresna yowanane majeng seni miwah budaya ngelintangin baga pendidikan dan kebuatan. Bunggu dados ceciren khas daerah seni miwa budaya Pinaka Tetamian leluhuring uni sani patut kelestarian. Bali sampun kelokta medue seni tur budaya kejangkepin pekantenan alam sani luwih. Makudang-kudang pengupaya sampun kemargiang oleh pemerintah. Antung ngeraksa tetamian seni miwa budaya mangdane staterajek melarapan makudang-kudang cara silih tunggilnyane baga pendidikan. Numbuhang rasa tresna antuk seni miwa budaya majeng yuanane dahat kebuatan. Sani kaptiang sida nyokong manahipun antuk merasa bangga dan kawentenan seni miwa budaya daerah. Rita pengan mangkin baga pendidikan nyuguang sawatara perikrama sani mepaikatan sarang seni miwa budaya ngelintangin pepelajaran. Majalaran perikrama seni miwa budaya sani kemargiang ring samian pante pendidikan inucap mejantan sida numbuhang rasa tresna ring seni miwa budaya. Sepisana ning capang kerumaketan menyama beraya ring sejeroning pemargin pepelajaran melarapan kurikulum merdeka. Melarapan kudang-kudang perikrama seni miwa budaya inucap kaptiang presiden nyokong pariwanane untuk mesikian lestariang seni miwa budaya turumaning nyokong sektor pariwisata Bali berbasis seni budaya. Juliana, Bali TV.